nalango sa mela voto autura ni tailebu ngoma awai tu ngai malake raki ando talita wale mundu warra na radio fijuan nanto bibi ya wasare motivu ya mai saru lotoka ando talita kana warra na radio fijuan bula nalango peni watu tigo batulo lomba ando talita kana warra na radio fijuan ndo moibi na radio fijuan nanto moibi tin bonga ni bienen ni sambulu binaka se koyongo na vakaleleka ni nonde tukutuku enambungi ndai wande taka na mateni tu ni na toribaka na bitu butu bakede e bakareta ki ne tukutuku ilabo ni mateni tu ena lomo ni ambaki bo ilabo ngo waretana minister ni labo aya said kayum ni na bayado vital noa ke irekede na buni bola tundei ena kena vital no taki na tikino ngo ia bakareta na shadow minister ena buni beka bo ilabo a seri ranronro mai na itoni besanga nirtuna nama katiko ni na pastaki na itu tu ilabo ni mateni tu sana te butaki na kena torba kini tu ilabo ni mateni tu eni mateni singa ni bula mayongo sianga ni bia bakatikla o professor Biman Prasad na ibakan dindina ni beka itukuna membalata na benga rabi ni Corvis Communications e baritaka na madongo Biman ni ndau sioba na benga rabi ni tambana ni bola tukutuku na kamba ni ongo e na bebo nuela la kitakataka kina ia e bunga telangana kambani ni bola tukutuku e na nonda bunua e rasiang ni bandinata na beka e tukuno Dr. Biman ia tukuno Dr. Biman ni ndina manda ni siang ni bakatakla na bebo andindina e so membalata na beka e dhuraka e na siang telangani tukuna na kambani ni bola tukutuku e bakandindinta na beka membalata na benga rabi ni Corvis Communications na non ramai kebi ka siang ni somi na leoni bonua ka siang ni tuba ki binatu na ngonra mai ni bakalis lesi ni balimbula mai sayadri e India e matai ni bebuke bakaongo me bakadori e na nonto bonua waritang ni lesi ni Fiji National Council for Disabled Persons Dr. Sitibeni Yanuyonutawa ni na bebuke sarabale na bengarabi ongo kina matambose tukuna Yanuyonutawa ni sa takatatigo na ngongo na matambose kina ministry ni marama ngone kena bueti ni mbula ramdroboa ena kena bakatakila ina lenu bonua endondonu merabuke ena bebuke ongo ena maki minete butaki ni mateni waso asini bingarabi ongo ena bula mayongo kina gito ena ngandreva na timi ni Vodafone Flying Fijians meratona labeta na rara mayapia ni oti etini kelima mbaki na kena ndreve tumai na nonrotu sanga senganga sar na timi ni biti wana timi ni Samoa mayapia ena mbaki runundul karua ena kai tinika bitu ke tinika ono rawa sota ena ka oti tininga una na timi rua ena mbaki saoti ena sot ni PNC kanganga no nanda matetimi ena kai rua samul diwa ke tinika ono e suba rona sota na timi rua ena ndona kaloko ena kabi ni mataka maitha bekiri na vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rauno na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM. Menon dapat na kalungata e anemoni madhawa. Koromurlemu do aleke na steseni Nambula FM do aleke alanga na yawa na isala bilao. Bula FM namba to na serre. Dadango pinesiwa bo ngano ni buku tele untuk tal takawali una warong na Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 NSR. Bula FM namba 2 NSR.